Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marina, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kinnan ko, dagiti amin asaok. Idi siyakmetten ti agayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Jak kayat dayeng agar-aram kan Kaloysa. Saan kang agkam-kam mali amang sungbat kan ko na? Siyak mati makiasawa manang. Apay nga sikat yagpili iti pakiasawa Apay, kayat mo dayjay a Jefferson nga artok. Uray artak ata nagagatmat. Kan nagwapo pa'y manang. An-anuam ti kinagwapo na ngay? Ni manang mat. May mayat mat ati gwapo a pakiasawaan ngam tay pangit. Ay agtal na ka. Makisasao ak itilimpyo kan Kaloysa. Sanak nga minapakibibiyangan iti kayat ko a pakiasawaan. Apay, kayat mo may tuladakken ka. 30 ti tawen mo ngam awan pa'y kaayan ayat mo. At least, awan sakit ti ulo. Kayat mo nga ron kagbakbakit abalasa? Ay naading ko, nubartag to pa'y mutlang ti pakiasawaak. Uray agbakbaketaklatan abalasang. Mabit lang, umayan. Naimbaga malam mo, Manang Marina. Awan tinaimbag amalum kanya, no day tarupam anabartag ti makitak. Ha? Ni Manang Marina mat. Adda ka din ni Loisa? Ada, ngam nakaiday ti kwarto nang agin ina na. Adda ko maitad ko kenkwana, Manang. Ala, iyag mo ta siya kun timangtad. Saan ka diya mabalina sa ka mismo timangtad, Manang? Dagulit ka mata niya. Agin ina na kunaklang arudan. Ala, iyag mo ta siyak to timangtad. Sige man laingin. Ito Pakitid mo tulatan na, Manang. Ala, agawid ka nga rudan. Tadyak kayat ti makakit-kita iti bartak a tao. May gayam ni Jefferson ngam dinak man lariniing matmanang. Sangwam dyan na bartak. Oray na bartak ni Jefferson ta saan mat abastos. Nadayaw latamat a kasarsarita. Anya? Anya launay ayat ti impakpakan kan kaday di alalaki. Takas talaunay ti panangisakit mo kan kuana. Basta, ay ayatek ni Jefferson. Uray anya ti ibagbagam manang. Saan na kami ang mapaghinadayo? Sa dino ti ayan ni Loisa, nanang. Ay napankano iti ayan ni Jefferson. Anya? Ta iso pa yan ti mangidanon iti bagina? Kat no di mumat ngamin kano kayat ani Jefferson ti umay ditoy. Kasano kat umaymet anabartak? Anak, saan mon ama isuro di kabsat mo? Bay amlat ta kuman adito'y dabalay nga agtongtong ka ni Jefferson. Takanunungan nyo ka din ni Loisa, nanang. Kayat yo ajay bartak ti pagtinagan na? Ay, uray bartak ni Jefferson. Taawan pa'y mat nadamag ko amade ngay naramid na. Saan kit din amading aramid ti panaginom? Ay, saan mat? Basta saan anakaro. Kan saan nga apa ti birbiro kan ti tao anakainom. Ay basta, awan makitak anasaya at iti tao anakainom. Mapanak ijay balay da Jefferson, taiyawid ko ni Loisa. Apay pa'y lang nga sinurot nak dito'y balay da Jefferson manang. Agawitan, mangibabain ka. Si kakit din ti mangidanon iti bagim. Diyak kaya ti agawid manang. Masikuga kon kat ni Jefferson ti ama. Anya? Ay nagawan lakit din na panunot mo, Loisa. Nagpasikog ka iti may sama martak. Ay ayatek ni Jefferson manang. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Ay, jak amo ti sawagan ka, Loisa. Ikasar na kano ni Jefferson manang. Ala, agawid kayo nga ron ijay balay. Tapag tutungtungan tayo ti kasaryo. Kat, awan matlaang naramidam, gayam. Ay, awan tasinikugan na matan ti kabsat ko. Ay, masurunak ka talaga.
Talagaan na in love Jacob sat mo ka ni Jefferson. Noan niya kit di at tinakita na iti dayjay a lalaki. Kat no naggwapo mo't ngamin ni Jefferson. Oho, oray gwapo at abartak mo't. Makiasawan di ading mo. Si Kangay, kaano ka mo't ang makiasawa? Ay na friend, kasano ang makiasawa akat awan mo't boyfriend ko. Kasano, kat jay saan abartak ti birbiro kam. Ay, amin samot alalaki itan kat umin-inom iti arak. O, dagbakbak taklatan abalasang. Ay sos, saan mo ang ma-enjoy ti agbyag no kasta gayam? Manang Marina, kaya't nakakano nga isala ni Manong Luis. Asino a Luis? Dayjay man o. Soldado ka no dayjay manang. Kasinsin ni Jefferson. Agkatawunan kayo. Jay nakasango iti lamisaan a pag-inuman? Wen manang. Manglukluko ka kadi? Amom akagugurak ti bartak ataw. Kursunada na kangarod manang. Ay, diya kaya. Ni manang mo't. Nagwapo nga ta ni Manong Luis. Uray gwapo ta bartak mo't. Saan anabartag manang? Nakainom laang. Naggwapo nga paiso. Ngam sayang tagin ino. Timakda. Agturungan dito'y ayan ko. Ape nga yan. Agtigar-gar matandag iti tumang ko. Ay, Marina. Ape nga mong tinagan ko. Dinamag ko ka ni Luisa. Kabsat mo matgayam. Kat, aping inasitgan na. Mabalin ka di nga isala ka. Saan? Balasan ka. Saan ka di? Wan? Anya kumait na. Awan mo't siguro ti dakas na no agsalata. Diyak kaya't ti makisala iti nabarta. Saan ka nabartek? Nakainom maglaang. Uray pa'y. Apay ka di naghatap ka. Siguro, kursunada nakman. Anya? Nagpuskul mo din tarupang. No saan nakakursunada? Agsalata nga rod. Please. Sige man lang. Dagulit ka. Amom ka di. Ana idumduma ti kinapintas mo. Ay na, sumardeng kan amang paspasablog kanya. Agpay ti ibang pagak. Saan tan ngubing? Natangan tan. Isu aprangkaan kan. Marina. Agayatan kan ka. Si kala ang tinakarik na iti kastoy. Saan ka kayat? Diyak kaya't ti lalaki nga umin-inom iti arak. Ita panawan. At da ka di pa'y lalaki asan nga umin-inom iti ara? Apikit din nga awan. Asino? Ibagaman kanya. Sa anak pa'y anak kasapol. Saan kanton ang makasapol? Isu asyak langan. Sikati, Ti ayatab. ay agtal na kami. Agmauyong ka kadi. Agmauyong agsiguro na gapukan ka. Uston, mapantan agtugaw. Okay. Kat agyaman na ka. Tay manugot ka nga isalak. Diyak tumalipatan da ito nga aldaw. Apan nakamamukin ka. Agtalinad ka dito'y pusok. Anya tinagan yan ang isala ka ka, friend? Ay, nagwapo si ka. Nagmaya, titaktakder na. Luis, soldado ka nun. Nagaram ka di ka. Binulatsing naklang. Anya binulatsing. Gapo tadyak amo no agpaypayso ti imbagbagana. Ken uray man no agpayso. Saan kumatlaang kaya? Gapo tagin inom iti arak. Ay na, sinayang no laang, no saan mo akayan. Bumakit ka lang araw doon, nakabilbili ka pa'y laang. Anya ti kayat mo asawan na. Saan ka kadi ang madanagan, ang mabakutan? Ay na friend, saan aday ta ti pakadanaga? Anya nga ro di pa kadanagam. Jay agtinagak iti bartek. Ket pag problema akto iti tungpal biyag. Anya, kumusta ka iti sidong ni Jefferson? Naragsakak manang. Uray kas dyan ni Jefferson tanaasikaso kanya. Saan ka pa'y nga problema iti kinabartek na? Saan mat una yan nga gininom mana? Kumaykan bakit? Mga nain, nakaidasara kaon. Ni Jefferson ti para luto? Ay, wan manang.
Saan na kayat nga gunayak dito'y balay? Tamangan ka no mabanog pati ni baby. Ha? Anya ya tiar aramidan ba kahit? Ay, ne. Adda ka gaya manang. Apa gusto? Nakaidasara kon. Umay kayo, tamangan tayon. Si kakaditi nagluto iti daytoy, Jefferson. Wan manang. Nalain kagayam nga gluto. Isungarod akas lamabain nga agluto no maminsan manang. Kababain matitiluto na. Tsambalaang manang. Awan gaya manang. Pakumustahan na ka ni San Luis. Umayto ka no agpasyar, numalpas ti misyon da. Medyo adayo ngamin tinakaidistinwan na. Kasta ka di. Jefferson, talaga ka di abarupay dayja akasinsin mo? Wan manang. Napili mo't iti babae dayjay. Awan pa'y nadamag ko nga inaram na. Mas dawak, tay di nakita na ka. Kat kunana mat nakursunada na ka. Ay na, amangan nukun-kuna na lang dayjay. Ken may sa Jefferson, saan akayat ni Manang Marina ti lalaki nga agin inom? Agpay sungat at ibagbagan ni Jefferson. Kinapod nun, iso anapanak ijay balay da. Takayat ko ti makangag iti damag may papankan ni Luis. Iso matlagayam asaanan ang nagpakita kanyak. Tadagayam misyon da. Iso matlagayam ako na nang agtali na edak iti puso na. Agayatak ka din iti may samat abartak. Apay ako na ni Luis. Asaanan unay nga agin inom ni Jefferson. Di mabalin mat nga ta nga isardeng ni Luis ti aginom. Hi Marina, flowers for you. Luis? Apay anak intut ka. Kaiunak ka di? Tila ibagbagam. Imbag man ta nakasubli ka gaya man. Siyempre, ingkarik iti bagi ka, nga uray anya ti mapaspasamak. Sublian ka, asublian. Ala, umunag ka nga rod. Tapno saan adito iti pagtungtungan ta. Agyaman ak. Agtugaw ka. Agyaman ak manen. Ita, kumusta ti bagbagakan ka? Ibagbagam nga. Tay ibagbagak. Adamo ka pala ang amakita. Katagayatakon kan ka. Sinublian ka. Tapno maamuak ti sungbat mo iti ibagbagakan ka. Talagang alisto ka mata niya. Mapmapanan ti tawan, Marina. Ibayag ta ka di pa'y daytoy. Sayang ti panawan. Pues, kastoy mat ti maibaga. Sungbatan ka, numaikarim lakit di asaan kan nga aginom. Narigat ti agkari. Gaputadyak kayat amasakitan ka. Nudyak tumatungpal ti karik. Sa anak mo tabartek. Aginumaksag paminsan lang. Ipalubos mo kumamat day ta. Alang arot, bayam apanunutak pa. Saan mo na panunutan? Wan ko namon, tagkasartan. Balasang ko, anya nga men tipod no amarikrik nam. Agayatak mo't nun kini Luis nanang. Ngam kasanon ti sinasaok. Adyak kaya ti makiasawa iti bartak. Kat saan mo't nga rod abartak ni Luis? Kasano, no kantyawan dakto. Amangan no ibagada akinnan ko dagiti saok. Apay nga min ayah at ibagat ita o ti pampanunutab. Apay, isuda aya ti makaparagsakken ka. Nanang. Ay, makikalay sa kakit dahin. Tapno saan ka nga agbakbakot abalasang. O anya, umanugot kan iti bagbagak. Wanan. Kung nagtupay kat, akursunada nakmat. Pagkunamot iti dayta. Saan ka di? Amom ka di. Nga ididamo ka ang makita. Kursunada ka. Hangam, kaslada butang kong umasidag.
Sinugsugan naklaan ti kabsat mo. Isukan no ti makaam mo kanyak. Anya? Isu anak ko itinakam ko. Kaya't siguro matikabsat mo ang makiasawa kan. Amom ka di ajak kayat ti Bartek a lalaki? Amok. Ngam amok mo't itibagik asa anak abartek. Aginumak lang sagpaminsan. Ti amok ngamin, basta inom ti may sa lalaki, Bartekan. Saan ka madanagan? Itatay manugot kang agkalaysatan. Kisayak, ti panagin inom ko iti arak. Ita, addan dua nga anak mi kini Luis, Mr. Lonely. Ket naragsakak iti panagden nami kas agasawa. Tuy pagayam mo, Marina. Agyaman pagayam Marina iti daytoy apakasaritaam. Saan met nga amin nga umininom iti arak ket dakes ti ibanag na. Saan met maiparit ti uminom. Nulaket ta saan alabsen. Tay kunada nga ruden, amin analabas ket dakes. Ngem ket di, numaikat mo ti panagin inom mo, mas nasaysaya at manen. Ket patyak mas naragragsak pa iti pamilyam, numaikat mon dayta abisyom. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti tinagan a Marina, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.